It's alright. They will not think to find us here. Oh, anyway. I didn't know we had visitors. Guteka byinshi. Manzi? Tony? Hey, inama turayikora? Man, we ran into a little problem. Je kubwanjye. Umvishe bakorereje abantu. Ndavuga ari ikintu ngomba gukora. Ndabona turi bujyane? Yego. Turagenda. Ahubwo se turagenda. Usanze mfite inshuti yanjye. Slaying the dragon that is coming for you is better than running from it. Because if you run, you're always going to be running. You'll never be truly safe or truly free. Avuze ukuri. Ntabwo tugomba kwiruka mu buzima bwacu. Tugomba guhagarara tukarwana. Urwana na Dede. Long story short is that I'm not traveling anymore. And we might need to use this place as a base of operation for a while. I was worried about you. If you didn't travel, then where did you sleep? I had to book a hotel. I mean, there are some people that might have followed me and I didn't want them to follow me back here. Inama turayikora? Cyangwa tubanze tubahereze icyumba mukundanye. Kundana. Anyway, this is what I think. Turi batatu. Ni benshi. Kandi bashobora kwiyongera. Ni kuvuga ko mwebwe babiri mugomba kuduha amakuru y'uriya mugore neza. Kubera muramuzi. Sinzi nimwe muravuga. Ariko giye ko byumva. Iyi ni kwa kundi uhamagara polisi ukireka gakora akazi kayo. Wowe ukireki ukituriza. Oh shit. Ndabona n'umucuti wacu tugomba kumwica. Oh yeah. Ni kubera nagabyumva neza. Umva ma. Nitubishyira mu polisi. N'aba babiri barabafunga. Ngo twebwe babiri. Ejo waradufashije. Turi kumwe muri ibi. Ni twebwe batatu. Guys. Nagashimye gukomeza kumva mumurana. Ariko ngiye mfite kujya kwita ku mwana wanjye. So, mwiye kugenda. Aje kugaruka dufata imyanzuro. Nanjye ngiye kugenda. Ndashaka gutegurira umugabo wanjye cyo kurya cya mu gitondo. Anyway, birashoboka tujyane kubera umugabo we nagakunda cyane. Ni byiza tushobora no kuvugana ku muhanda. Nta kibazo. Mutoni wawe. It's okay. No, listen. I'll be back. Manzi. Nangirika ngenda. Kanaza guhamagara. Mana mfasha. Ambwiye ngo ejo mwarakubiswe. Nk'abana. Ntabwo nzi ko nkora n'ibinyoni bimeze gutyo. Ambwiye. Ntabwo ari amakosa yawe. Dede yari wenyine. Frida yawizera ubwo yaramufashe ndetse n'undi mugabo tutazi. Hey. Biragaragara ko ibintu mutabibasha mwenyine. Ngomba gushaka abandi bantu bo kubafasha.
kandi ubu ntabwo turimo guhiga Toni gusa. Afite nyina, afite n'umwana. Frida nawe afite umukobwa. Ringo, genda ushakira abandi bagabo banzanire. Mwebwe babiri musigare. Bose nibizamo polisi. Ntabwo babikora. Bafite abana kandi bafite ubwenge buhagije ko ibintu baramutse babizanyemo polisi nabo byabagiraho ingaruka. Guri. Uvuye? Sheri, waretse umunsi wa pe. Please. None usigaye unantegeka. Usigaye untegeka. Sheri. Mami. Cyangwa nukubera akagango kakurwanire cyagiye. Mami. Nukubera akagango. Mwararanye? Byari bimeze bite? Kakuryohereje? Sheri. Mami. Waraye. Sheri, ukuri naraye hano nuko ngiye muri iki gitondo nibwo ngiye. Uri kumbeshya wowe? Mami. Uri kumbeshya? Sheri. Mama bari nuko ntawe ndimo nakubeshya. Sheri, bizi ntabwo naguciye. Mami. Sheri, mama bari kuzengereza. Kumbaha. Ndaza kukwigisha uko bubaha abagabo. Kukwigisha uko Mama bubaha. bari kugunyiza. Sheri, nukuri mbabara. Sheri, ntabwo naguciye inyuma we. Sheri, mama bari. Guruka. 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 Sa. Kuzana abagabo. Sheri, mama bari. Shya. Si. Asoni ko. Utinyuka ukambeshya. Aguruka. Mama bari kugunyiza. Mama bari. Sheri, nukuri naraye hano. Naguhinze mbabara ntabwo naguciye. Uri kumbeshya wowe? Ntabwo naguciye inyuma nukuri. Ugomba kunyubaha kuko abi nakeza. Ndaza kukumvisha ko bubaha abagabo. Mama bari. Nukuri mbabare. Nukuri naraye hano nyizera. Inzu yanjye. Ngize ugatangira kumbeshya. Aha niho iwanjye rero. Neza. Wakoze kuduherekeza njye na Angel wanjye. Angel ni umwana mwiza ndamukunda. It's my pleasure. Okay, ngaho mbwiza ukuri. Wowe na Toni muziranye gute? Ko njye na Toni turi inshuti kuva kera ariko wowe ntabwo muzi. Wow. Pole sana. Kubera njye na Ella tuziranye kera cyane. Nari umwana wa imyaka 7. Nabonye umureba ukuntu naho atari ubucuti mufitanye busanzwe. Wow. Afite umugabo. Afite n'umwana. I guess we don't always get what we want. Murabizi ko iri joro rishize amaze kunkubita.
igihe ndimo kugerageza kumutabara ku mugabo we, none hano aravugisha nk'umwanzi. Already abakobwa niko tumera iyo twakunze umuntu tudafite ubushobozi bwo kubimubwira, niko bigenda. Uramukubita? No, ntabwo ari ukuvuga ko uri umwanzi we cyangwa se atakwishimira cyangwa se atagukunda, ahubwo ukuri ni uko Tony namwinginze igihe kinini cyane ngo arekane n'uriya mugabo cyangwa se amutangire kuri polisi, niba ngombwa najya amukubita nawe amwishyure kuko afite ubushobozi bwo kumenagura ariya magufwa ye mu munota umwe. Ariko ikigaragara Tony ni umugore mwiza, ariko sinanabyumva, niyo mpamvu nagikeneye no kongera kubimubaza. Uri kuvuga ko ndeke kumuhangayikira? Ya, ntabwo ari uko mvuze, ibyo niwo byivugiye. Ahubwo icyo nshatse kuvuga ni uko uri umugabo umukorera ibintu byose byiza kandi byo kwishimira. Akwiye umugabo nkawe. Urukundo ntabwo ruza buri munsi. Iyo ubonye umuntu ukunda uricanga wese. Niyo waba ubizi neza ko mutazigera mubona. Love is not about what you're getting from the other person. It's about what you're willing to give, what you're willing to sacrifice. Ariko kubwe ni tayari kutanga n'ubuzima bwanjye. Ibi bintu ntabwo biri fair. Gusa iyo nza kuba ndi Tony, nari gusiga uriya mugabo we umeze nk'umusazi nko mu kanya gato nk'ako guhunza nko kwisangira. Gusa ni umunyamahirwe kuba afite umuntu umwitaho nkawe. Reka nizere ko umunsi umwe azabibona. Bari kunereta? Bishobora kubimbaza nkaho ari ikosa. Anyway, Peter Matiko, tell me about your love story. Ntayo mfite. Hari umugabo w'umukire nakurikiragaho amafaranga. Yaje gukomeza kunyemeza yuko twaryamana tutikingiye. Nisanze mwite inda ya Angel. Naje kugerageza kubimubwira, arangije arambloka ahantu hose. Story ndende, ariko muri make ntabwo nizera abagabo cyangwa utabakunda. Ubu icyo ndeba ni njye n'umwana wanjye gusa. I'm so sorry. Tugende. Yeah.
Hey, you guys are back. What's up? Nakoze ikawa. Tonari. Ntabwo araza. Ariko nawe namukoreye ikawa. Ntabwo adakererwa. Ashobora kuba yagize ikibazo. Tugende. You don't look very okay. Nta kibazo dukomeze none. Nakoze ikawa. Yego wakoze ikawa twakumvishe mwana. Ndashaka kumva bya Dede. Dede n'umugore wiyumva kandi wiyemera cyane. Arakomeye kandi ntabwo ajya yemera gutsindwa. Ahora afite umuzigo kandi hafi yo buri munsi ahora mu. Nyuma y'ibyo twakoze ejo ashobora kuba yarashatse abandi bantu. Nanone ndakeka bari mu nzira baza kutureba. Tugomba gukora uko dushoboye kose. Tugapanga umupango uburyo turi burwane kandi nabo tukabatsinda. Ubundi tukagenda ku mutwe wa Dede. Uvuze ko atajya asiga umuzigo we. Why don't you go for her directly? Cut the head off and the body dies. Cyo gitekerezo ndagikunze. Nanjye ndagikunze. Nanjye. Nawe ukubajije mwana. Njye nari nzi ko buri munyamuryango hano wese afite igitekerezo. Bro, I don't think we should involve you in this one. Ako niba ushaka kuba umwe muri iyi groupe aricyo nagusaba. Icyo ari cyo cyose. Dede niba yamara amaje ashaka umutwe wanjye ari utangire guhiga n'umuryango wanjye. Wagenda ukaba uri kumwe na mama cyangwa n'umwana wanjye. Wowe mbwira ni ryari ni hehe? Ngiye kohereza icyerekezo cyo kwambara. Are you sure about this? Yeah, why not? Anyway, how about Angel? Angel ameze neza ku ishuri. Urakoze kumbaza. Twagenda. I was just trying to ask. Twagenda. All right.